Teden je minil v znamenju piškotkov. Komentator časnika Finance Blaž Vodopivec je razkril, kako poteka dresura režimskih novinarjev, ki so jo pred 40 leti izumili na Dolančevi fakulteti. Takole gre. 100krat je treba ponoviti vajo. Na levo, k nogi, priden, piškotek. Recimo, prispevek o novih dosežkih delovnega ljudstva. Piškotek, štipendija. Vedro gnojnice po razrednem sovražniku. Piškotek, redna zaposlitev. Članek o gnilem kapitalizmu. Piškotek, dopisništvo v tujini. Lepa naslovnica z brozom in pionirčki. Piškotek, napredovanje. Pretresljiv esej o partizanskih junaštvih. Piškotek, družbeno stanovanje. Oh, looky, looky, here comes Cookie, walking down the street. Looky, looky, I'll call him Cookie, 'cause he's sweet. Naj bo dovolj naštevanja. Vodopivec v nadaljevanju ugotavlja, kako po vztrajni vadbi piškotki sploh niso več potrebni. Tudi brez njih je režimski novinar vajen biti priden, levo, k nogi, piškotek. Oh, looky, looky, here comes Cookie, walking down the street. Looky, looky, I'll call him Cookie, 'cause he's sweet. Looky, looky, here comes Cookie, what a lucky break. Looky, looky, I'll call him Cookie, 'cause egg takes the cake. Potrebo trenutka je nemudoma dojel tudi sam predsednik države Borut Pahor, ki se je odpravil v celjski dom starejših občanov, kjer je skupaj z varovanci pekel piškote in tako na plemenit način obudil akcijo Skupaj spodbujajmo drug drugega, ki jo poznamo že iz njegove predvolilne kampanje. Ko je zadišalo po piškotkih, so novinarji dali vse od sebe. Piškot, karamela, čokolada! Izvedeli smo lahko, kako se je naša smrketa Violeta, ki sicer obvlada tudi hojo po žerjavici, odlično znašla na vročem bruseljskem parketu. Piškot, karamela, čokolada! Izvedeli smo, kako je poplava korupcije etično in moralno nedosegljivemu predsedniku vlade Miru Cerarju odnesla gospodarskega ministra, še preden se je ta dobro usedel na ministrski stolček. Seveda so komentatorji hiteli razlagati, da se je to zgodilo samo zato, da bo lažje dokazal svojo nedolžnost. Piškot, karamela, čokolada! Tudi za novico o tem, da je najverjetnejši slovenski tolovaj Janez Janša končno res v arestu, nismo bili prikrajšani. Res v arestu, kot je tudi prav, ne pa da se od tam sprehaja v državni zbor in nazaj, je zatrdil komentator. Piškot, karamela, čokolada! Ni pa v redu, da ima v arestu dostop do interneta, je pribil drugi. Piškot, karamela, čokolada! Piškot, karamela, čokolada! Prizadevanje premierja Boruta Pahorja je kajpada vse hvale vredno. Morda pa lahko vendarle dodamo, da se mu pravzaprav ne bi bilo treba truditi. Naši režimski novinarji so vajo levo, priden, piškotek osvojili do te mere, da piškotki sploh niso več potrebni. Vedo pa tudi, da ne bodo dobili nobenega piškotka za poročanje o tem, kako se pred sodiščem že več kot 4 mesece vsak dan zbira množica podpornikov Janeza Janše in protestira proti krivični obsodbi. Now what starts with the letter C? Borut Pahor pa je očitno pozabil, da pred sodiščem vztraja veliko ljudi, ki so ga podprli, ko se je s tekmecem Danilom Tirkom potegoval za predsedniški položaj. Cookie starts with C. Let's think of other things that starts with C. Who cares about other things? Glede na napredovano izgubo spomina ter oslabljeno sposobnost orientacije v času in prostoru, bi bilo morda dobro, ko bi Borut Pahor kar ostal v prijetnem okolju doma, ki ga je nedavno obiskal. Who cares about other things? C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie.
that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Oh, C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. And you know what? A round cookie with one bite out of it looks like a C. A round donut with one bite out of it also looks like a C, but it is not as good as a